Ovako ovdje približavate. Kupili sad treba. Ja izađem ispred visa djeteta, nigdje on se igra s kamerom, a ja vodila Berinu u WC-ma. Čovječe, šta se igraš? Još što vidim gdje smo djeca. Kad se nego mene. Evo Marka mu ne vere to. Čupati cvijeće i govori neće, vidiš ovdje. Mama, sada me vidi. Pa ja se noga činu. Danas od nas jutro sije u auto, neće da izađe ko meni prevrću. Nisu baš toliko kulturne. Ja se stvarno ne šalim, ja ne mogu. Sve što mene ja znam. Bijelu. Peti nas uslikaj, ponesti. Down of never baby, Sad, kupus, mačka, čovjek, raketa i onaj kamion, mali brod i tramvaj. I zemlja. Mene! Dao! Bezobrazno, jako. Pobjegao je auto malo sada kako stigne. Samo djeca halali. Sad se mora kopati. Ima ako prije samo ležu. Dobro, dobro. Da mi je... Na imeni jednom sam zašto. Daj više, pa ostane više na miru. Nema radmajstvo, ti ne moraš Žur sam do pohiti. Žur sam pohiti. Javila sam nekom ministarstvu. Nemoj tamo onaj krivi zid, gdje smišljamo. Ne da mi pisati. Nemoj krivi.
A, imaš kakav komentar za Pečku? Kad se govorit, jedino što Mlaze ne sluša. Ovako, biste. Iza materijal, gledaj. Pa ne, kako nisi odmah, kažem, ne mi odmah idemo. I potkorni. Daj meni, daj meni. Ja znam da to odmah nije vidno sam 2 sata. Ima manjak časa, manjak šoljica. Pa se radi. Sada sada već. Sada damo. Ovo je došlo. Ovo je. Ja znam, šta sam se sinoć ovako trezala. Oni stavili kanijak na su. Slonike. Nekom ne fali ovo. Ima hoćeo da Parser. Krljave ruke. Hoćio. Vidiš i ti svoji ruku kakve su. Škola, molim te, ispaše od njemu Doktoru, doktoru junioru prvom. Ja, on je najstariji. To je on najstariji. Kode. Izvoli. Meni ćeš ovo. Samo nemojte rukama divat krljave. Verina, pa nije to... Neća tu. Pa ovome je direktoru stariji. A ja jel najmanja. Izvoli. Meni ćeš ovo. A ti domaćice, koji ćeš biti? Ovo i ovo. Ja ću polo negdje. Ova je, vidiš kakav je, ne mogu ti napraviti ovo. Previše i zaleđe. Ću malo čokolade. Pa i ovo. I ovo. Jo, njemu opet tu. Dođe zmiježan mali, jel da? Da ode to, ko piše. Vi nećete nigdje, vi nećete nigdje, neka. Ače, mama, ajmo jebi. On i Berina, ja na što se okreće. Ja mogla bi čak se ići na injekciju. Ja idem. Čekaj. Svak me pita, imaš odobrenje, nikom me ne pita imaš šta za palu. Maj. Materijal stiži. Snimi to. Sad se istolara cigla za peć. 9 cigli. Aj mali još jedan tu. Recite mi koliko može cigli stati na vaš kamion? Dobro, ne moraš snimiti. Ne vidiš ništa mrake. Nije infracrvena. Ne mre, tu ti mrakuše. Tako je ona... Ja, stavim.
Kako je? A gdje je on?